siku ya mwisho tulifanyaka diskuru hapa, bale baenemia M23 pie pa Rwanda balikuwa bangali banaokipe Sange, Luberizi, Bwegera, Lubarika, balikuwa na zile lokalite zote, zile zote situlisha zirekupere. Sawa, muyuwe tu kama mkubwa wa nchi kwa napiganisha, na niambia nikeni bamii kama tuko tunarudia Bukavu, Kamanyola, Bukavu na tunarekupere Goma, biento tutakuwa kule. Sawa? Kitu ya pili, hatutasema mingi, hatutakawia mingi. Ilipenda nipigie population ya Sud Kivu, ya Kongo yote, mais surtout ya Uvira hapa kubapigia asante sana kuona saa kulikuwa magumu hapa, kulikuwa mafuyofuyo kiloko kati ya assemblée na gouvernement provincial. Mulituunga mkono, mulituankuraje, mulitusutenir kusudi bile vyote biishe, na tunawapigia asante sana. Sawa, sasa mkubwa wa nchi aliniita Kinshasa, kaita na president na biro ya assemblée, ba député bote na vice gouverneur wetu twende Kinshasa, ni juu tuungane mkono kwa mkono, tusikilizane, na division zote zilikuwa balivipita amo bilisha, tulisikilizana, njoo bishi wote tulirudia hapa, tuanze tumikia province yetu. Bila kusema mingi, nilipenda nibambie kama hii maproje ilikuwa nishakuwa hapa Uvira, balisema insecurity nishakuwa mingi banazifunga, lakini njoma nilikawia Kinshasa kuambia bakubwa hapana, security ilisharudia Uvira na muplene, na njoma na ile maproje bairudishe na zote zilisharudia. Njoo hii poro ya Kalundu muliona banaianza tena hapa Kavimvira ku marché, muliona ile marché transfrontalier Banque Mondiale ilishaianza hapa. Kagando nako itaanza, na mule muplene nayo iko na reprendre ile projet. Sawa, donc monsieur na wasiasi ile maprojet yote na reprendre. Nilipenda nibambie kama hata na mie en tant que gouvernement provincial tulipiganisha usiku kwa jinsi kilalo tulibakia kule, saba tutambia kama inaanguka, njoo tulibakia kule mbio batoshe makuta kusiba jenge bamalizishe ile ingine ya pembeni na kazi iendeke mbio. Sasa sitakawia na nyie hapa, nilipenda tu nibaanonse vitu mbili, na ile vitu mbili nilikuwa na kitabu pale, nani iko nayo uniletea, j'avais un livre, mulishaisikia nani anaidirije, na ndio gouverneur pale, munajua ule mama Fifi Masuka. Sawa, alinipatia sheke ya $100,000, dolari 1,100 juu ya kusaidia population ya Sud Kivu yenye iko mumagumu, na ile franga iko tayari deja. Mimi nililomba ba député élu, ba association ya ba jeune ya banamuke, ba chef communautaire, muangalie gisi ya kujireunir rapidement, mwingi pamoja mudeside ile 100,000 itakuwa utilize kwa priorite gani, si vile na ile priorite kishakuwa takia kubaelezea mbele yenu hapa gisi balitumikisha. Inapaswa hivi ya kukula wala ya kugabulia watu, hapana, ni ya kujenga projet wala ya kusaidia population. Sawa, donc à partir ya kesho mimi nalomba ile komite ikuwe former le plus rapidement possible. Naambia nani ministre wa intérieur sous la coordination ya vice gouverneur, mujibutie pamoja maire de la ville ainsi de suite, ba representant ya ba jeune ya société civile, muangalie priorité ni nini, lakini kwa ile 100,000 kukuwe kiloko yenye itasaidia bandugu yetu ya territoire ya Fizi, bandugu ya territoire ya Uvira, bandugu ya territoire ya Shabunda na bandugu ya territoire ya Mwenga. Muangalia hata ni kiloko mais au moins ifike na ifanye quelque chose yenye naonekana. Haiko vile zile zingine projet sitazisema hapa, lakini vinaendeka, sitavianonse hapa. Ndakuwa na baanonse kitu yenye nafanyika, ndio mnaambia sasa hii yenye franga ilishakuwa tuko nayo, hii 100,000 yenye iko kusheke hapa
na ile ya marché ya Kabimbira tuliprometraka population ile itafanyika sawa, na ile a partir ya leo wala kesho ile sheke ziko tayari, niko nazo hapa deja bazi. Donc benye batajireunir a ce sujet bakie tufanye ile kazi. Basi bandu wapenzi, nipenda tu kubambia ile ingine maproje yote nye iko sai mariviere zote ine zile zisaingia maproje ya cadre national. Hii barabara ya mapave tuliprometraka population, una kama assemblée provinciale ya Sud Kivu na gouvernement provincial tulisha signé karatasi ya Colombia ile franga ba petrolier yenye tuko nao mokesi tuisha kwa kungapi VG franga ba petrolier isha kwa kungapi? À peu près $700,000. À peu près $700,000 tuko nao mkonto ya ba petrolier. Ile franka hayezi yenga mapaveko kiloko sana, kuyenga pave ni plus de $1 million hata kilometre moja. Ndio maana tulilombea ko deni, tulishaandika assemblée tuautorize kukamata deni, na ile franga ndio yenye tutakamatia ko deni. Shika tulilomba deni ya ngapi? Ya $6 millions. Processus iko mubanki, ile frangi itatoka, tulisema tutaigabula par 9, c'est-à-dire vile ya Bukavu itakamata parti moya na territoire zote 8 moya moya, kila mtu atapata même chose, même montant ya kusaidia kufanya maendeleo mwa ile ba territoire, c'est-à-dire Fizi, Mwenga, Shabunda, Uvira tutaanzia pale, na saa Bukavu, Walungu, Ijwi, Kabare na hii parti ya Kale inakuwa libere, zao zitabakia kwa mbanki sana kwa libere, nao tunazitumikisha. Donc pale atupane promesse, mais ile frangi natoka nayo tutakia kuwaonesha. Sawa bandugu wapenzi, bila mulishinda mnatuchunga